Imamo na direktnoj telefonskoj liniji Pariz, tamo je Emir Kusturica. Dobro večer, Kusta. Dobro večer. Dobro se čujemo. Dobro, jako. Današnji Mond je objavio tvoj tekst. Ja bih te zamolio samo ukratko da kažeš o čemu se radi. Pa nekako od početka nama koji živimo izvan Sarajeva i koji smo daleko maglio se pogled i onda su mnoge stvari koje se tamo dešavale manje ili više bile ne toliko jasne. Taj tekst govori, to je drugi tekst koji izlazi u Mondu i govori o toj potrebi da se Bosna zatvori u svoj postojeći krug i da ljudi koji tamo žive prestanu da pucaju jedan na drugog. To je neka nastavak tog nekog poetskog, te neke molbe i tog nekog vapaja da se zaustavi bombardovanje Sarajeva i da Sarajevo stane da počne da živi normalno kao što je živilo ranije. Biće malo teže. Molim? Biće malo teže. Pa ja znam sve to što mi radimo ovdje na neki način, jer očigledno odavde da mržnja zamaglila pogled, da se perspektiva gubi u tom vatrenom dimu i da praktično nakon svakog mog telefonskog razgovora, pošto stvarno kad čovjek živi neko vrijeme izvan zemlje, u stvari potpuno mu se zamagli pogled. Vidi se, međutim, da svaki skoro razgovor kojeg ja vodim sa Sarajevom završava plačem rođaka, dragi ljudi i tako dalje. Mislim, kad je počelo već 6. aprila, ja sam se odmah javio, iako nekako komocija i status ovdje na zapadu traži od ljudi upravo obrnuto, da šute, rade i kako ugovor kaže, da uživaju. Da. Ali ja da uživam dok ljudi stradaju, djeca plaču, grad nestaje, da sam šutio od početka, bilo bi, kažu, mudrije moji prijatelji, ali nekako jednostavno neću da šutim i možda čak i kad nekad pogriješim. Međutim, čini mi se kad su ljudi ravnodušni, kad se njihova riječ ne čuje pod uslovom da nisu zlikovci, a ja nažalost vidim da neki u mom gradu misle da ja to jesam, dakle ljudi šute, oni čini mi se tišinom opravdavaju zlo. Meni je jasno kad topovi govore, kad djeca plaču u namravcima u mojoj gimnaziji, u gimnazijskoj sali na Koševu, kad ljudi nemaju kud, riječi nemaju snagu koju su imali dok je oružje šutilo. Ja, kako se sjećam, mi smo i ranije, dok je Sarajevo bilo u svojim prvim izborima, govorili, grmili, upozoravali na nacionalni požar koji prijeti i nekako horski predviđali ovo što se događa. Kusta, da li si čuo informaciju da je danas ovdje u Sarajevu potpisana deklaracija o poštovanju onog dogovora od 12. aprila? Koliko u stvari u Parizu sve te stvari imaju prođu? Koliko smo u stvari... Pošto se izgleda Sarajevo aktualizira kad je olimpijada ili kad je rat, ovdje svaki minut manje više izvještavaju o svemu što se tamo dešava, s tim što sam ja obaviješten iz druge strane, na telefonu sam neprestano. Mislim, jer jednostavno čovjek ne može da se distancira od bojla i nekako kad tvoji građani i svi koji su tamo ucviljeni, moraš nešto da činiš. Ja sam ovih dana stupio u kontakt sa možda najpoznatijim glumcima u svijetu trenutno. To sam htio da te pitam, da kažem, to smo danas čuli ovdje u Sarajevu, da je u stvari u rukama svakog od nas koji nema oružje u rukama ipak kakva takva moć, mogućnost da učini nešto da se sve u Sarajevu i Bosni i Hercegovini zaustavi. Čini se da si ti to odabrao na jedan svjetski način, da ti mogu reći da je sada ovdje u takvom haosu dok se bombarduje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, dok se vode bitke u stvari, da ima mnogo ljudi koji su u takvom haosu sumnjičavi prema akcijama o kojima će sada govoriti. Pa znaš kako, ja mislim, ja sam u svom rođenom gradu doživljavao ljubav i mržnju od kako sam postojao, međutim ja nestajem. Evo ja sam u vezi sa Tom Cruiseom, sa Gerard Depardierom, sa Johnny Deppom, sa Faye Dunaway i sa još 3 velika svjetska glumca, Oskarovca, koji će se ovih dana preko ekrana televizijski obratiti Sarajlijama i nekako ukazati im da dijele njihovu bol i da su s njima. Čak i oni u stvari znaju da granate padaju na Sarajevo i čak i oni znaju da su to potezi očajnika i divljaštva i bijednika. Kad sam im objašnjavao šta se zapravo dešava, ja sam pokušao sam da im dočaram kako je vrlo teško, kako je gotovo užasno da gubiš prvo čitavu zemlju koju si pripadao, da gubiš svoje idole koji postaju više neko ko ne živi u tvojoj zemlji i da je to u početku bilo bez zemlje, pa onda sad treba da ostaneš bez republike i na kraju trebalo bi da praktično ostaneš i bez ulice u kojoj si odrastao. I rekao sam i da u stvari onaj koji ruši Sarajevo je onaj koji u njemu ne želi više da živi, da moramo koristiti sve što nam je preostalo da to krvoproliće, kad već nismo uspjeli da ga zaustavimo tim prvim izborima, svojim autoritetima i da ih stavimo u upotrebu pravde, bez obzira što u našem Sarajevu već ima ti neki novi Sarajlija koji bi nama
Bregi, Ivici Osimu i tako dalje na daljinski upravljač skidali s kapi. Valjda smo krivi što nismo poginuli od prvih metaka koji su uspaljeni u Sarajevu ili što smo apelima, uticanjima na humanitarne organizacije, vidi se već da je Kušner tamo razgovorima sa Mitterrandom gasili taj požar. Moj apeli armiji da spriječi ono što sam ja kao neko ko odavde vidi prije 4 godine otišao iz zemlje, mogu da budu greška po nekome. Međutim, ja sam vjerovao da ona to može da spriječi. Vidim kako je moj u stvari stav oko snage nekoga koji je to mogao da riješi podudaran sa stavom Cyrus'a Vance'a. Kosto, ja bih te zamolio, pošto nam u zadnje vrijeme dnevnice traju gotovo po 2 sata, za kraj mislim da si još nešto htio reći. Pa evo, mislim, ako imamo li još minut? Imamo još. Evo, htio sam samo da završim da u stvari, da ako mi doživljavamo za ono što se borimo ovdje, ono što sam čuo da nas je neki glavolja na nekoj televiziji napao, ja ne znam zašto ne napadne Cyrus'a Vance'a ili pak ne dođe u Pariz i razgovara on sa Mitterrandom, objavljuje u Mondu, ne ide kod odgovornih ljudi, zašto ne probaju da dovedu neke druge. Međutim, onda to postane jasno da u stvari je riječ o kompleksima i da njima jednostavno danas nema mjesta. Mi moramo činiti sve da na Sarajevo ne padaju granate,